da vidim neke poznata lica, svoje kolegice, nadam se da ću stvarno uspjeti vam predstaviti šta radimo u takvoj, rekli smo, zahtjevnoj okolini. A stvarno, još sam pod dojmom šta ste rekli, jer sam dobila stvarno puno odgovora na to što sam se pitala što se tiče kod nas. Možda za početak, primijetit ćete da ne mogu sakriti svoje slovensko podrijetlo, a potkrastit će mi se i nekakva engleska riječ, jer smo stvarno stalno u nekakvoj engleskoj okolini i meni je hrvatski jezik onda kad dođemo ovako najveći izazov. Uz vrijeme, naravno, koje ide. Kad bi željela danas vam prenijeti, jako, zapravo nam je bila velika podrška kad smo vidjeli da je naša globalna strategija već 2017. prepoznala potrebu rada sa ljudima, well-beinga ili brige za ljude. Znači, meni je to jasno da onda je bilo puno istraživanja koje nisu još došli do nas, da nismo ni doživjeli taj pravi boom i svjesnost šta znači produktivno, šta znači sve stvari koje utječu na nas. I naravno, uz ove 4 kategorije koje jesu, isto tako mi je opet zanimljivo čuti da su dodali i financijsku i društvenu. Znači, jedan element toga zašto su i radnici koji su na nekakvim drugim nižim pozicijama imaju i manje novaca, pa imaju dodatni stres i strahove s kojima smo se susreli sada i kroz COVID, da ne govorimo o potresu, a zadnje vrijeme isto imamo, kad smo mislili da smo već došli na nekakvu situaciju, da smo zagrizli, bi se rekli, jabuku ovih stvari, da je opet došla i ukrajinska i ruska situacija i da se to sve negdje od traga nama povezuje. Kako mi uopće funkcioniramo? Znači da Hrvatska, koja ima malo manje od 300 ljudi, je zapravo dio i klastera. Klaster nam je bivša Jugoslavija i Bugarska i Albanija. I tu jako usko surađujemo. Isto tako surađujemo sa regijom, tu je 28 država i nekad smo si slični. Nismo, recimo, nemamo istih uvjeti kao što ima London, kao što ima Amsterdam. Kad to čujemo, za nas je to onak stvarno nešto što bi htjeli postići. Ali jesmo gdje jesmo i rekli smo da imamo sve te situacije s kojima se susrećemo. Znači, to je jedan dobar način kako bi dobili best i najbolje prakse i kako bi mogli to prilagoditi našim situacijama u Hrvatskoj. I sve potpisujem što god smo čuli onom prije, stvarno to tako izgleda i ja mogu stvarno sve potvrditi. Ali sam naučila jako puno što bi još mogla danas. Kako smo uopće krenuli? Kako je to izgledalo? Svi se sjećamo onog potresa. Znači, mi se čini da se je tad smračio svijet. I kako smo iznazvali svih 250 tada i 280 ljudi, zapravo si vidio da se sve trese. Ne samo zbog potresa, nego ljudi nisu znali gdje da je. Jednostavno su ljudi u velikoj stisci. Zapravo smo je tada mi koji džarovi dobili najveću ulogu. I tad je zapravo situacija krenula da možemo stvarno nešto pokrenuti, čak i u korporativnom svijetu gdje jesmo, gdje se stalno važe što se ulaže u ljude, šta je potrebno, a naročito sa well-beingom je jako teško možete reći kako ćemo izračunati return on investment, kako ćemo opravdati, kako ćemo izmjeriti to što radimo. Tako da smo krenuli i meni je to stvarno bio važan dan, stvarno je bilo prije Nove godine, i otvorili smo, zapravo smo uspjeli dobiti taj dan 3 kolegice, jedna čak i klinički psiholog, otvorili smo ovu PwC razgovori, podijelili s ljudima i krenuli zapravo da ti ljudi ne bi bili sami, jer znamo da kad je najveći stres, kad je najteže ljudima, baš u vremenu kada su praznici. Gledali smo kasnije, to nam je stvarno bilo najudarniji termin kada su ljudi zvali za pomoć. Da se zadržim malo na ovoj situaciji, jer mislim da je direktno ima dobrobit, jer su to ipak stručnjaci iza toga. HR-ovi možda i nismo dovoljno obučeni da bi znali prepoznati sve te stvari, da bi znali točno locirati kako napraviti nekako ono stvar koja bi bila svima zadovoljavajuća. Kroz ove sad 2 godine i 3. organizirali smo radionice koje su bile u dogovoru s njima zapravo istraživanje šta ljudima fali. I bili smo iznenađeni kad smo saznali da recimo imaju jako puno problema sa partnerskim odnosima. I znam da mi govorimo sad o poslovnom svijetu, ali ako je neko došao zapravo pod osjećajem da ne vrijedi ništa, da mu se ponovno srušio svijet.
I organizirali smo taj dio i zbog toga da bi ljudi prepoznali lica koje su iza ove e-mail adrese. Znači, povjerljivost i nešto što ljudi ne žele dijeliti je definitivno ta psihološka pomoć. Nikad se neće pohvaliti. Kod nas još uvijek skrivaju te situacije, dok moja kćer jako lijepo kaže mama, imamo ovo, imali su ono. Imate tu sad i starije generacije, i mlađe generacije i zapravo smo primijetili da nekako iskusnije ljudi ne pitaju za pomoć. Znači, to nam je bio još jedan alat, roditeljstvo, znamo kako se situacije majke. Znači, to je još uvijek nastavljena praksa, pojačavamo ju, otvaramo na razne načine. Jedan od načina definitivno su naše coaching inicijative. Ja sam executive coach i zaljubljenik sam, stvarno mogu reći zaljubljenik u coaching kulturu. Znači, šta znači voditi ljude? Slušati, postavljati dobre pitanja, biti im uzor, pomagati im da dođu do nekog zaključka, jer smo isto tako rekli da i sa druge strane moraju ljudi prepoznati alat kako bi postali jači i kako bi se očvrstili. Prvo smo gledali, spominjem, najiskusnije ljude. Oni su bili ti voditelji tima koji su bili pod najvećim udarom. Oni imaju grupu ljude, brine su za njih, cijele dane su na kolovima, cijele dane su nekako angažirani, ako se brine za njih. Tu smo došli do nekakav coaching otpornosti ili resilience, a ništa drugo ne stoji iza toga nego razgovor po njihovoj vlastitoj temi šta njih zapravo može ojačati. To je bio na neki način pokušaj kako napraviti i to nam je dalo snagu da idemo dalje. Otvorili smo onda za sve ljude inicijativu koja se zvala Taste of Coaching. Kaj to znači? Ljudi su mogli jednostavno se upisati u tablicu i doći na razgovor bilo koje teme. Opet je bilo tu teško pokrenuti iskusnije ljude, mladi uopće nemaju problem, u roku od 2 sata je bilo sve popunjeno i zapravo su opet davali povratnu informaciju šta bi htjeli s tim. Znači, svaka takva inicijativa je vezana sa nekom anketom. Da svi odgovore? Ne. Da li ima kritika? Da. Ali mi smo rekli, ok, ako smo pomogli 3, 4, 5 od tih, krenut ćemo dalje. Vidjeli smo onda iz njihovih povratnih informacija šta trebamo napraviti, pa su tu bile onda radionice za voditelja tima, opet o komunikaciji, opet o burnoutu, opet o stresu. I uvijek smo samo željeli znači, ok, da li postoji jedna stvar koju možemo raditi drugačije u tom svijetu. SDI radionice, ljudi su s odlaskom, s covidom, zapravo prestali komunicirati, blisko komunicirati. Opet smo rekli, bliska komunikacija, povratna informacija, prenos znanja nas ojačava. Tako smo koristili taj alat. Mi imamo PwC akademiju koja isto tako ima coaching diplomu i tu interno možemo educirati ljude. Sada nas je, trenutno smo 3 interno, a imamo i kolege koji su završili business coaching diplomu i tu smo došli do ideje da napravimo coaching journey, znači executive coaching koji će biti ponuđen opet svim ljudima. Zanimljivo mi je da su se javili mladi ljudi. Opet su izostali ljudi koji su iskusni. Ja sam si postavila pitanje da su oni možda više otporni na stres ili histeriju. Gdje smo tu nastavili? Znači, to nam je, opet će nam ostati jedan veliki izazov. I naravno inicijative, kad god su htjeli imamo Let's Talk bez agende, imamo niz nekakvih stvari i ja mislim da nisam bila nikad više s ljudima nego što sam sad, pitam se ono, kaj ću na kraju godine zapravo reći kaj sam radila. Istraživanje zadovoljstva nam isto tako potvrđuje, a tu se odnosi kako komuniciraju team leaders vezano za coaching i znači povratnu informaciju. Opet sam tu vidjela ovu povratnu informaciju koliko je bitna i to će biti vječita bolka i mi se borimo s tim. Ali 71% vam pokazuje da ipak ljudi prepoznaju sve te aktivnosti i da vide nekakvu razliku. Kada bi iz ovog istraživanja uzeli, i to je globalno istraživanje koje se radi u svim državama svijeta, pogledali work-life balance, tu nam je ovakva rupa. Znači i mi se nosimo s tim na koji način pomiriti ono što smo rekli resources i nekakva očekivanja na koji način te stvari napraviti. A kažem, ne ide nam na ruku ni situacije koje se dešavaju, strah od sada
svih političkih situacija, strah od ovog, to jednostavno ne možeš izbjeći pa da bio i najbolji HR na svijetu i najbolja uprava. Naravno, ove sve ostale stvari svi ostali imate, čak smo imali diskusiju oko toga da li je croissant zdravo ili nije, međutim, i da, ja sam rekla to je bijelo, to je trifne, ali rekli su, opet smo napravili anketu, mi jako puno pitamo, pa se onda zakompliciramo život i onda je bilo voće, kava, to i jogurti smo još, dodali smo jogurte, da. Ali što ljudima je opet značilo kada gledamo to radno okolino je fleksibilna radna politika rada. Naravno da smo dobili upute, naravno da imamo zakon o radu. Ja od ovog novog ne znam kaj bi rekla, ali zapravo meni ne ide u našoj okolini ne ide nam na ruku, jer sad radimo neku evidenciju, a mi smo zapravo prešli na fleksibilnost. I kako smo se organizirali u toj fleksibilnosti? Na način da svaki voditelj tima sa svojim timom, prema tome što su potrebe posla, dogovore kako će dolaziti u ured. Zadržali smo neki prosjek, bi rekla 3 dana smo u uredu, 2 dana doma. Neki žele biti stalno u uredu, to vam je zanimljivo. Neki, možda 2 osobe koje ne žele baš puno dolaziti, ali su se priključili onda kada smo imali nekakva druženja raznih formata i to smo jako intenzivirali prošlu godinu. Mislim da se je tu uložilo više nego u edukaciju, zbog toga što su naše nove generacije rekle mi hoćemo se družiti na taj način. Ne na poslu samo, nego i vani. Liječnički pregled smo prebacili na godišnju razinu. Koliko god je to možda izgleda kao veliki benefit, ali nam ne pomaže puno sa burnoutom, ali svejedno pokazuje da li je tu neki visoki tlak, da li se nešto dešava, što su znakovi toga. Jako smo aktivirani što se tiče nogometa, košarke, sad ćemo biti drugi put domaćini, što opet stvarno ljudima znači. Nas se ponekad čudi kakve stvari su njima jako bitne, a kako ja mislim da su bitne. Komuniciranje, nismo ga spominjali možda toliko često, ali mi imamo i utorak i petak, svaki put komunikacija kaj se dešava, zato su moji kolege danas tu jer će opet reći Breda je bila, pa će razgovarati tako da se osjećaju uključeni. Znači ta uključenost je jako bitna, iako mi imamo sreću od nas je samo 300, znam da imate velike kolektive, ali možda se to može razdrobiti kroz nekakav drugav način. Oprema. Sada smo zapravo napravili manje prostore, prije smo imali open space, sad ga smanjimo u manje jedinice, zato da bi timovi mogli se opet vratiti i razgovarati. Jer smo imali situaciju da u jednom trenutku takav žamor, složite meni, sad treba stavio onaj tamo tišina u prostoru i sad smo sa staklom pregradili malo, napravili nešto šta je njima operativno lakše. Kažem, iz onog razgradimo, zgradimo, opet se vraćamo nekim stvarima i ljudi žele biti uredni. To je nama super iz razloga jer onda se stvarno osjećaju bolje, mogu bolje prenositi znanje. Nama je COVID bio stvarno zahtjevna priča i još uvijek naravno ima posljedice. Imamo tu slatke male, ja bih rekla pokušaje. Stavili smo difuzore po cijelom uredu, naša zgrada je jako pametna, ne možeš otvoriti prozorni vrata. I onda se sad zapravo malo bave oko tih difuzora, njih je samo 8, a malo dižemo zapravo, pravi su ulja, pa ujutro malo dižemo energiju, pa onda malo popodne spuštamo energiju kada se malo zagrije. Tako da radimo takve neke pokušaje da ne bi bili samo strogo na tom prostoru. Sada smo došli do toga, trebamo nove stolce, svi ljudi će dobiti monitore i to je nekak njihov feedback što se tiče fizičkog prostora. Šta je još važno? Mislim da je jedna od važnijih stvari poštivanje ovih vrijednosti naših. Ovo je jedna od naših 5 vrijednosti, imamo 5 medvjedića koje ljudi ne daju, prenašaju lijevo i desno. Znači na neki način se podsjećaju tko smo i šta smo, da smo ljudi. Da možemo pogriješiti. Naši tim lideri zapravo sve više rade na tome, neće propasti svijet. Šta još vidimo? Evo meni je opet zanimljivo bilo to rečeno, ta neka distanca od toga. Znači kod nas je sve teško dobiti. Ne Bože trebaš poreznu upravu, svaki proces je tako težak i zahtjevan i on je kradljivac vremena. I tu vidimo da nije razlog samo ta PwC korporativna kultura, nego jako puno toga dolazi i izvana. Što se tiče edukacije i stvarno je super da smo u tolikom broju tu, jedna od stvari što smo uveli su coaching elementi za menadžere i za čak i seniore. Samo malo pojasnim, naši seniori su 2 do 5 godina iskustva imaju, znači naša budućnost.
i skupa s Milanom smo radili stvarno na tome s njima skupa šta bi njima pomoglo, na koji način bi mogli produktivnije raditi, gdje bi mogli štediti vrijeme, šta nam ne treba. I tu smo došli do toga da trebamo svi znati koji su ti alati i da trebamo malo više uložiti u sve te razumijevanje toga. Meni osobno je ovih 5 jednostavnih navika koje su došle zapravo iz globala, a govore o tome da 60 minuta više nije 60 minuta, nego trebamo razmišljati o 50, a tih 10 uzeti za sebe. Čašu vode, otići negdje, taj vodu baviti, protegniti se i da jednostavno nam se dešavalo da si imao od 8 ujutro do 5 popodne jednu za drugim i da nisi popio ni čaše, ni pojeo, ni ništa. I to je globalno prihvaćeno, pa onda imaš neku dozvolu, jel da? To mislim da je dobro, jer ako su oni rekli, onda možemo i mi, jer se mi ravnamo naravno po svijetu. Druga stvar je da, iako smo se borali na početku, možeš izaći van i odraditi jedan poziv šetajući. Znači, da čuješ motore, čuješ ostalo, niko neće reći ne radiš jer si doma. Ta je druga stvar, razgovarali smo o tome da si napravimo neke sklopove gdje nema nikakvih poziva, nema videokolova i da se u kalendaru to pogleda. Znači, jako pomaže nam kalendar gdje piše gdje su ljudi. Imamo drop down gdje se vidi in a meeting, da jednostavno mogu manje smetati sa pozivom. Jer dođe stvarno trenutak, dođe pola dana gdje ti chat, mail, ovo, ono i onda još zivkanje na kraju ako se ne javiš, razbuca cijeli dan i stvarno stavlja pravi stres. Opet se vraćamo na to. Ljudi su jako nestrpljivi. Prije su pričekali da si ti nakon 2 sata odgovorio mail, nakon 2 dana odgovorio mail. Sada ako ne odgovoriš, već tipkaju dalje. Znači ta nestrpljivost, ta nekakva empatija je nestala i jako je teško vraćati. Znači jako puno se po tom pitanju treba razgovarati. I već 2 godine zapravo koristimo odgađanje mailova, to je ono delay, tako da nakon 6 na večer stvarno nema maila, jer sam kaj ste postigli s tim? Ne znam, dobijali smo ono, Vreda, nazovi kandidata, moj tim, nazovi kandidata, kako smo mi, na večer ćemo ga zvati. I onda su rekli, da, onda dobijemo tebe 5 mailova ujutro. Kažem, da, ali 5 mailova ujutro ti možeš rasporediti cijeli dan, možeš ga filtrirati, možeš ga, a ne da ideš spavati sa stresom, sa situacijom, a ništa ne možeš napraviti. Znači, bespomoćan si. Ta je stvarno još jedna od dobrih stvari koje radimo. Nešto što mi se činilo da smo opet spomenuli je ta neki odgovornost poslodavca, jako je zakonom to predpisano, ali da druga strana je isto tako da bi svi mogli odraditi jedan zajednički poziv i zaposlenicima. Ja prvenstveno mislim s edukacijom, pa tu imamo i taj stress management e-learning koji su naši najmlađi kolege, znači mladi menadžeri bi rekla, prepoznali ko nešto što bi trebali staviti kao obavezno kada dolaze k nama novi ljudi. Znači sat vremena ti vidiš otkud dolaze i puno više razumiješ kaj znači burnout, šta ti se dešava i on je, meni, rijetko kad vidljiv, a kamoli ako razgovara s ljudima da bi oni to rekli. Ja stvarno mogu reći da nemam nijedan primjer što mi je žao. Imala sam situaciju s svojom vlastitom sestrom u Ljubljani, gdje znam kolegica u Londonu isto privecaju da je to oporavak od 6 mjeseci. Znači da je stvarno dugotrajni i da to mi još uvijek ne prepoznamo. I ova prezentacija mi stvarno još dodatno otvorila oči i stavit ćemo ju uz ono odobrenje nekako ono isto kod nas po razumijevanju toga. Jedna stvar koju bih stvarno htjela vama dati podijeliti je inicijativa 21 dan zahvalnosti. I tu zahvalnost smo isto tako spomenuli. Mi smo bili pilot projekt u našem klasteru i jednostavan princip je, imali smo sredotočenost na sebe, na druge i na cijeli svijet. Iako su ljudi zapravo zahvalnost izražavali i nisam vam stavila onaj slajd gdje se vidi hrpa nekakvih smiješnih stvari u tome. Jednostavan je, napravili smo ga na 3 tjedne, u kalendaru smo poslali pozivnicu u 9 ujutro i u 12 popodne, tako da bi ljudi podsjetili. Ideja je bila da one 2 minute koje posvete tome se sjete čemu su zahvalni. Moram priznati da sam ja bila cijele te 3 tjedna po uredu, ljudi od
količine posla, apsolutno ni ne klikne jer su misle to je kon, pa ću sad opet. I onda kad sam rekla ne samo otvoriš, evo, za kaj si zahvalan, da su onda smo aktivirali sve i to je mali korak u svemu što se da napraviti. To je bilo netom prije istraživanja zadovoljstva, tako da smo htjeli na koji način ćemo izmjeriti to stvar. Jako puno je bilo uz to stavljenih i TED Talksa iz svakakvih mogućnosti da se ljudi obuče. Međutim, primijetili smo da jako malo njih stigne to pogledati, pa smo se onda zadržali da smo zadovoljni samo ako kliknu, ako stave post-it u Jamboard, ako naprave nešto od toga, ako ih potičemo i uglavnom, recimo, ovakav sunčan dan može biti ono, za puno ljudi jako su zahvalni za sunčani dan, to je nevjerojatno stvarno što možeš vidjeti kroz takve rezultate. Bilo je 2600 klikova i onda smo naravno to izmjerili, vidite kakve su nekakve zahvalnosti. Mi imamo Gratitude is New Attitude, znači to je kampanja koju možemo svi na neki način iskoristiti i ljudi su rekli da bi 90% njih da bi to preporučilo i da nastavimo dalje, znači istraživanje je bilo dobro. Ja bih samo htjela reći, pitanje je bilo zašto mislimo da je dobrobit ljudi važna. Mi zapravo nemamo drugo osim ljude, to je bilo jasno od uvijek, ali možda je sad prilika da je to više naglašeno, jer bez njihove dobrobiti nema dobrobiti kompanija i mislim da je naš zadatak samo da to još više osvijestimo sa strane poslodavca, a da potičemo naše zaposlenike da i sami preuzmu nekakvu kontrolu i da će biti to mali koraci u budućnosti i da kroz male korake ćemo napraviti nekakvu zajedničku budućnost. Hvala.